Alo. Alo. Wamubonye se? Namubonye anyicaye imbere. Muri kumwe aho ngaho? Turi kumwe. Wamumaye tukavugana se? Nari bikanze mugwe muvugana. Mume tuvugane. Alo? Alo. Muraho? Ndaho turakomeye. Amakuru yanyu se? Makuru ni meza. Uranyibuka? Ndumva nasa kwibuka. Niko? Ni twebwe wabwiye ngo tugushakire imitwe. Iyihe mitwe? I don't want peace. I want problems. Niko ye. Wari watubwiye ngo tugushakire imitwe 5. Twari twayibonye rero. Nose twayikuzanira aho ngaho mu rugo cyangwa uzaza kuyitwarira. Nibesha nimero. Ntago ari uvuze ngo iki? Ntago ari ngiye mwibesha nimero. Ntabwo ari watubwiye ngo tugushakire imitwe se? Si ngewe rwose. Urabihakanye? Ndabihakanye. Reka. Ariko uzi ko abantu mwabaye abatekamo twakigingawe. Wowe urabihakanye nta n'isoni ufite. Sindi umutekamutwe. Atugahambirwe. Wagicucura tubwira ngo tugushakire imitwe twashaka twamara kuyibona wangiza ukabihakana. Si ngewe mwibesha nimero. Imitwe 5 twarayibonye. Ntago ubyibuka? Ntago mbyibuka. Gusa ndakorikira ni komisioneri muvugana kunose wenda komisioneri ntago unyibuka. Reka sinkuzi nibwo bwa mbere nkumvira. Tukahambirwe wanjijiwe. Wowe uratubwiye ngo tugushakire imitwe turashaka turayibonye none urabyitakanye. Sinje. Hakuzi kuri umusenzi. Tumba. Mujinga sana. Nyankaragata. Ntago aratubwiye ngo tugushakire imitwe tukayishaka none murabihakana sha. Umva wasingewe. Kandi ibi bintu bishobora kugukoraho wa murezi. Utase kandi atari ngewe. Wowe uratubwiye ngo tugushakire imitwe ya cagi za erigi imitwe turayishaka turayibonye 5 turayifite urangije none murabihakana. Uwo ni ngewe watumye imitwe. None urabyibutse. None se ubundi wigiraga make. Kare kose se wigiraga make uzi kuri ipanje. Hano ndi ipanje. None se uzaza kuyitwara cyangwa tuzayikuzanire? Azaza kuyitwara. Ntari binono ubwo nzaba mbona uza kuyireba. Nta kibazo. Uzanzanire na ya magara. Ayahe magara?